amaturo niyo adutunze, titwabaye mu buyobe, batwubakana za Kimihurura, batwubakana hose, none dushatse kubaka umujyi wararenze za Nyamata. Ayo namwe mu magambo yavuze Apotre Yongwe. Ariko nta muntu wifuriza undi kujya imageragere, wahibona muri gereza ntiwahifuriza undi. Mu by'ukuri buri icyo umugabo yiyemerera nta na komanteri yakibamo. Wese reka mbasohoze kandi nongere no kubifuriza ibihe byiza abari mu Rwanda ndetse n'abari hanze yarwo. Tubahaye ikaze hano kuri Star Galaxy TV. Kabise umugwaneza imfura y'u Rwanda niyo mazina yanjye. Ndaje ngo tubane tumenye ibintu byinshi cyane, tumenye amakuru menshi cyane abari kuvugwa kuri iyi mihanda. Ubu ngubu rero inkuru navuga ko irimo ivugwa cyane, ngira ngo ejo mwarabyumvise, uwitwa Apotre Yongwe yatawe muri yombi, ariko yatawe muri yombi ku munsi wo ku cyumweru nibwo yafashwe. Biranavuga ko Apotre Yongwe yafashwe avuye gusenga rwose, agisohoka mu rusengero akahita atabwa muri yombi. Kugeza kuri ubu ngubu afungiye kuri station ya RIB ya Kimihurura. Abantu benshi ntago bamenye icyo afungiye, ariko reka mbareke gatoya mwumve umuvugizi wa RIB Thierry, mwumve icyo abivugaho, icyo afungiwe, impamvu yafashwe, hanyuma tugaruke mu kanya turebera hamwe n'ibyo abandi bantu bagiye bavuga ba sesere. Ejo tariki ya mbere Ukwakira uyu mwaka wa 2023 RIB yafunze pasteur Imana Joseph uzwi ku izina rya Yongwe, akurikiranweho icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya bizwi nka escroquerie mu rurimi rw'igifaransa. Afungiye kuri station ya RIB ya Kimihurura mu gihe dosiye ye iri gutunganywa ngo yoherezwe mu bushinjacyaha mu gihe cyagenwe n'itegeko. Igihano giteganyijwe kuri iki cyaha kigaragara mu ngingo y'174 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Iyi ngingo ikaba ivuga ko umuntu wese wihesha umutungo w'undi imari ye yose cyangwa igice cyayo mu buryo bw'uburiganya, yiyitirira izina ritari ryo cyangwa umurimo adafitiye ububasha, cyangwa akizeza icyiza cyangwa agatinyisha ko hari ikibi kizaba abakoze icyaha. Aramutse rero abihanijwe n'urukiko iki cyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, yahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 2 ariko kitarenze imyaka 3, ndetse yakiyongeraho n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 3 atarengeje na miliyoni 5. Ubutumwa RIB itanga, RIB iratangariza abantu ko bagomba kumenya ibyo amategeko ateganya mu kazi kabo ka buri munsi bakora. Kubahiriza amategeko nibwo buryo bwiza burinda buri muntu wese gukora ibyo akora atekanye, atagirana ibibazo n'amategeko. Murakoze. Yes, ngira ngo rero mwamwumvise umuvugizi wa RIB icyo avuga kwifungwa Apotre Yongwe. Uyu mupasiteri Harerimana Joseph nyine wamenyekanye nka Apotre Yongwe yarafunzwe. Wumvise ko yafungiwe nyine icyaha cy'uburiganya, ariko abantu benshi nakomeje kumva no kugenda mbona bagaragaza ko Apotre Yongwe yari yaratinze gufungwa rwose. Ibi rero twagize amatsiko yo kumenya ese no kubera iki abantu benshi mubari munini ubona wishimiye ko Apotre Yongwe yafunzwe. Nuko ngo icyabaye, ngira ngo mwarabyumvise ko mu minsi yashize Apotre Yongwe yakomeje kujya yumvikana cyane mu bitangazamakuru avuga uti amaturo niyo adutunze, titwabaye mu buyobe, batwubakana za Kimihurura, batwubakana hose, none dushatse kubaka umujyi wararenze za Nyamata. Ayo namwe mu magambo yavuze Apotre Yongwe. Ariko abandi navuga ngo wenda abapasiteri bagenzi be, reka nkumvishe nk'uyu nguyu amagambo yamuvuzeho.
nabyo ni ibintu navuga ko biteye ubwoba. Ndetse nkumvishe nk'uyu nguyu amwe mu magambo yamuvuzeho, nawe n'umuhanuzi mugenzi we, ariko gerageza wumve ano magambo yamuvuzeho, hanyuma n'ubundi tugaruke tumenya ibindi byinshi cyane. Vugana n'isi wa mushumba uzaseba, Yongwe isigiye kukwanika, dore ndi imbere y'Imana, nutihana Yongwe Joseph, harera Imana Joseph, nutihana ndahiye Imana nkorera, Juste nudakizwa, Ezekiel nutihana, bapfumu muri gukorana n'imbaraga z'abakonikoni, nimutihana Heledo Pesefa, nimutihana ibikomere mukomeje gutera imiti. Yes, ngira ngo muramwumvise amagambo yamuvuzeho Pasiteri Yongwe. Hari umubare munini w'abantu batamushyigikiye kubera amwe mu magambo yajyaga akoresha imbere y'uko afungwa. Nabonye hari na bamwe bavuga uti Pasiteri Apotre Yongwe ni ukuvuga ngo hari igihe ukora ibintu Imana ikakwihorera, ariko nyuma ikaza kuguhana, ikaguhaniramo, bivuga ngo yaba imuhaye igihano cyo kujya kuvuga biriya bintu, ngo biriya bintu nyine yajyaga avuga, nawe akajya gutanga ubutumwa muri gereza, akajya kubuhereza n'imfungwa nazo zikumva uko bimeze. Hari abantu benshi bakomeje kugenda bavuga uti ibintu yajyaga avuga komoza ku kuba amaturo ariyo amutunze, nta nubwo yahakana kuba nyine amutunze, akagenda nyine abivuga mu itangazamakuru, ari kimwe mu bintu ubona byababaje abantu. Akaba ariyo mpamvu uyu munsi ubona nanone bishimiye kuba yafunzwe. Ariko ku rundi ruhande hari abandi bavuga uti Apotre Yongwe rwose yagambaniwe. Icyatumye rero agambanirwa n'iki? Apotre Yongwe inzu yarari kubamo ndetse anakoreramo bimwe mu bikorwa bye, ngo yari yashize amezi 5 atishyuriye inzu. Hanyuma mu kuba hari yashize amezi 5 atayishyura, ni ukuvuga ngo nyirayo nawe birakekwa ko, biravugwa ko ari umwe mu bantu bihishe inyuma y'ifungwa rya Apotre Yongwe. Ariko nanone abantu benshi bakibaza, ese nimba afunzwe azira iki cyaha cy'uburiganya, gukoresha nyine uburiganya ukiyitirira iby'abandi cyangwa se ugatwara imitungo y'abandi. Hari inkuru nabonye igitangazamakuru kimwe cyanditse kivuga ku bijyanye n'amaturo, kuriya kureba kubira bintu nyine byo gukoresha biba mu nsengero nyinshi, gukoresha nyine kuvuga abantu, kubabwira ibizababaho, ukabitwara muri iyo sanzu, uri kumva, warangiza ugakoresha nyine amagambo ntari bugarikeho ahangaha mu nyungu zawe kugira ngo ubone amafaranga. Tanga amafaranga bizagenda ukunguku. Ndaje nkumvisha akavideo ke, ndaje nkumvishe akavideo kiwe abantu benshi nyine bakomeje kugenda bagarukaho, kumve nawe wenda uraza kugira ibyo umenya byinshi bitandukanye kuri Apotre Yongwe. Mu by'ukuri Apotre Yongwe nubwo afunzwe, navuga ko ni ibihe bibi asa nkaho yinjiyemo, dore ko yanafunzwe nyine avuye gusenga, akaba yaravuye gusenga aribwo agisohoka mu rusengero akahita atabwa muri yombi. Turategereje ngo turebe uko bizagenda, turebe aho nyine urubanza, dore ko ruzaba nyuma y'uko RIB ikiri gukurikirana iby'idosiye neza kugira ngo ibishyikirize ubushinjacyaha. Hanyuma tuzabitumenya amakuru menshi cyane, tumenye ibivugwa kuri abo bapasiteri. Gusa abakurikiranira hafi iby'ingibi bavuga yuko icyaha Yongwe afungiwe hakozwe iperereza neza, ushobora gusanga abapasiteri benshi bagifungirwa. Usanga rwose abapasiteri benshi bashobora nabo kuba batabwa muri yombi, kubera ko ni icyaha usanga abapasiteri benshi bakunda gukora. Ngayo nguko rero nuko bimeze kuri Apotre Yongwe. Ngayo amakuru naba nguhaye muri aka kanya. Turaza kwifashisha abantu benshi tuze dusesengure iby'iyi nkuru ya Apotre Yongwe, tumenye ese koko wundi
ibi ngibi ribu yatangaje, ibi byaha yatangaje ko Apotre Yongwe n'ubundi abikora, abantu benshi bakomeje kuvuga ko nyine ni ibyaha n'ubundi akora yarangiza akanabitangaza ku mugaragaro. Ese Apotre Yongwe niwe mu pasiteri ukora icyaha nk'iki ngiki wenyine? Iki cyaha twibuke neza kiramutse kimufashe ni ugufungishwa, ni ugufungwa, gihanishwa nyine igifungo kitari munsi y'imyaka 2 ariko nanone kitarenze imyaka 5, hanyuma akanatanga itari munsi ya miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda ariko nanone itarenze miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda. Urumva ko iki cyaha kiramutse kimuhamye imyaka 2, niyo yaba imyaka 2, ntago ari igihe gitoya muri gereza. Noneho nk'umupasiteri Kamemu ntago navuga ko ari imyaka mikeya, ukongeraho amafaranga hagati ya miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda ndetse na miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda. Ayo nayo ni amafaranga menshi ku muturage, ni amafaranga navuga ko ari menshi cyane. Nuko bimeze rero kuri Apotre Yongwe. Reka dutegereze tuze kumva icyo iri buze gutangaza nanone kuba kuri dosiye yiwe nyine nimara kuba yatunganye yayishyikirije ubushinjacyaha. Hanyuma natwe turabahereza amakuru ari update hano kuri Star Galwax TV. Nyitake Bruce Mugwaneza rero nyemerera duhure n'ubundi mu yandi makuru ari update hano kuri Star Galwax TV.